Dawet Purnama kalima ring rahina Buddha paing landep pura pesambiangan Ratu Gede Dalempet ngemargiang karya mupuk pedagingan saha pujawali pedudusan alit pura pesambiangan Ratu Gede Dalempet wantah pinake pura pesimpangan Ratu Dalempet ring Jimbaran Kabupaten Badung. Pemangku pura pesimpangan Ratu Dalempet jero mangku gede sedan mosang karya mupuk pedagingan miwah pujawali pedudusan alit ring pura pesambiangan Ratu Gede Dalempet pini untat wanda kemargiang dawa kuarsa siu 900 sia dasenem sesampun kali likor warsa kade poliki mewali kemargiang mepaiketan talar sarang sampun puput nyane pelinggih irike kebecikang karya mupuk pedagingan miwah pujawali pedudusan alit ring pura pesambiangan Ratu Gede Dalempet kepuput antut ide panita empuna B Jaya Wijaya Nanda saking kriya kutuh kuda. Tanggal 24 Oktober 2018 bagian utama di kecaruan Resigano untuk pedagangan pujawali pedudusan alit dan waliang itu meligang itu bersuang-suang boleh pemargi mungkin meligang ring urusan yang gede tahun 1990 sampai mungkin mungkin perkara sana pelaksana mangga memagi enter guna setiang ring dur dan ring dabu kita sarang sami nyarawan ras setiang jagat mangga memagi enter. Cina uratian majang pemargin karya saking krama pengempon pura pesambiangan Ratu Gede Dalempet mekudang-kudang moncoling krama wiada instansi yuk serang punia siletunggilipun saking kelompok media Bali Pos. Diosan punika dana punia dalar kasuk serahang pendesa adat Ungasan perbekal Ungasan saha mekudang-kudang moncoling krama saking Ungasan. Joka Andika Baljip